want, this ain't what you want. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video mojeg kanalu. U današnjem epizodi kao što vidite polovni anime. To je zbog toga što sam našao jedan dobar serijal koji će vam se možda svidjeti. I također niste pisali puno ideja za klip što se tiče Yugija. Znači pišite u ovom ovdje, znači, ili anime, ne mora da bude Yugi. Znači tačno klipove, znači tačan klip i stavljam sljedeće dana zajedno. Ovaj fudbalski klip, znači ne znam kako će zvati ovaj serijal, ali kao što vidite po naslovu, ovakav serijal će izlaziti posle vikenda, zato što se vikendu najviše stvari dešava. Ja ću vam donesti neke činjenice koje ću nađem negdje na sajtovima, znači to neće biti rezultati, to će biti neke zanimljive činjenice, znači evo, vidjet ćete već u ovom klipu šta će se to dešavati i bit će, na primjer, ako je sada ponedeljak, kad ja ovo snimam, izaći će utorak, znači posle vikenda možete da očekujete negdje ovaj klip uvek, tako da to će biti umjesto tog nekog pregleda Liga petica i toga, a možda ćemo malo pričati i o tim ligama petica, tako da možemo da krenemo sa ovim klipom. Ok, hajmo da krenemo sa nečim malo što malo ljudi zna. Sada pitate nekoga ko je dao najviše golova iz direktnih slobodnih udaraca, vjerojatno nećete znati da odgovorite ko je to dao najviše. Sada kao što vidite sliku, ima tu su Zico, Juninho, Ronaldinho, Beckham, Diego Maradona, ali tu je također Cristiano Ronaldo, ali posle Cristiano Ronaldo sa 50 fucking golova iz direktnih slobodnih udaraca Siniša Mihajlović, iza njega je ostavio Lionela Messija, Andrea Pirla, Roberto Carlosa i još mnoge druge fudbale. Vidjet ćemo, Messi mora da daje još 6 golova da bi prestigao Sinišu Mihajlovića, tako da vidjet ćemo da li će uspjeti to da uradi, pošto Andrea Pirlo i Roberto Carlos, kao što znate, više ne igraju fudbal. Još jedna zanimljiva činjenica, znači UEFA Champions League all time appearances, kao što vidite sliku. Znači ovo su igrači koji najviše su igrali utakmica u Ligi šampiona, kao što već vidite, tu je ta lista, tako da ne moram dosta da vam pričam o ovome. Casillas tu neprikosnoven lik i trenutno ne igra sa Portom, tako da mislim da će on ostati na tom prvom mjestu. Ronaldo ga možda predstaviti. Također još jedna zanimljiva činjenica, to jest nije činjenica, ovo je sad već novost. Iako sam sad smislio ime za ovaj serijal, zvaće se Bogu nepotrebne i lude statistike u fudbalu, kao što kaže malinski tapir, tako da hajmo. Također, znači, ovo je jedan transfer update. Real Betis traži špica, a Starić ne košta ništa, klub iz Sevilje razmatra nekoliko opcija, a Betis sasvim solidno trenutno igra u sezoni i gura naravno ka Evropi. Igra dobar fudbal i želi da se za narednu sezonu nadogradi, to jest da dobije nekog boljeg igrača. Za tako nešto preko potrebno je klasičan napadač, pre svega devetka, znači prava devetka. Španski mediji navode da je klub iz Sevilje tražio Starića i njemu naravno na kraju sezoni ističe ugovor sa Liverpoolom, tako da sasvim moguće da Starića gledamo u Real Betisu. Zbog ovoga se ovaj serijal zove Bogu nepotrebne i lude statistike. Harry Redknapp, kao verujem da znate ko je Harry Redknapp, i on je jednom prilikom sam doveo je vrhunskog, fantastičnog, znači predobrog igrača. I naravno napravili su dogovor, a onda je taj igrač zatražio da za svaki postignuti gol dobije bonus. A naravno bio je napadač, a na to mu je Harry rekao, šta misliš, zašto te plaćamo 50.000 nedeljno da promašuješ. Znači, lik bukvalno dobija platu da bi davao golove i on još hoće bonus za gol. Tako da ovaj Harry Redknapp je, znači koliko ga je on lik izjivao, ali dobro. A sad nešto neverovatno, Milan koji posljednjih godina, to jest ne posljednjih godina, posljednjih 2-3 godine nije uopšte previše konkurentan, bio je izbačen iz Evrope na 2 godine i sada pogledajte ovo. Milan u zadnjih 7 utakmica u seriji A, pobedili su Spal, pobedili su Genovu, igrali su nerešeno sa Napolijem, igrali su nerešeno sa Romom, što donekle može da se pretrpi, to je dobar rezultat protiv Napoli i Rome. Pobedili su Cagliari, pobedili su Atalantu i pobedili su Empoli. Znam da Spal, Genoa, Cagliari, Atalanta i Empoli nisu neki veliki klubovi koji sad treba da pobede Milan ili da se ne očekuje neka pobeda Milana, ali opet kakve su bili prošlih sezona, vraćaju se bukvalno s Pijatekom, tako da, u stvari Piontekom, tako da vraća se Milan. Tottenham Hotspur je izgubio ove sezone, napokon da izgube, znači Tottenham Hotspur se uvek izvlačio proslednjih 10 kola, bukvalno pobedili su u zadnjim minutima i sada su napokon izgubili na Turf Moor od Barnleya sa 2-1 i tako su upisali 8. utakmicu bez poraza za Barnley, tako da Tottenham se uspio izjednačiti nakon što je Rose rukom, ajde kažemo, ali iz auta,
asistirao Harry Kaneu i oni se trenutno nalaze na trećem mjestu gdje su na minus 5 bodova od prvog i drugog mjesta. Burnley i Tottenham, znači Woody Barnes i Harry Kane su postigli gola na ovom meču, ali ono što znamo jeste da Tottenham posle ovog poraza ispada iz trke za šampiona Engleske. Ono što je već naravno očigledno, Messi ponovo rešeta. Dominacija, znači bukvalno hat-trick protiv Sevilla, hajmo odmah da pređemo preko toga. Ono što je zaista nevjerojatno jeste da sam pričao već o Ligi šampiona i ovom videu, to jest u onom videu pregled, ali Diego Simeone je nije poslao jedan običan tim na utakmicu protiv Juventusa, već jednu pravu porodicu. On je sam oko 8 godina u Atletico Madridu. Oblak 5 godina u Atletiku, Juan Fran 9 godina u Atletiku, Gimenez 6 godina u Atletiku, Godin 9 godina u Atletiku, Luis 8 godina u Atletiku, Rodri 6 godina u Atletiku, Thomas 8 godina u Atletiku, Koke 19 godina fucking u Atletiku, Koke, Saul 11 godina, Diego Costa 9 godina i Griezmann 5 godina. Bukvalno lik je poslao porodicu svoju protiv Juventusa. Hajmo na zadnje dva rezultata, znači neću toliko još pričati o ovom klipu zato što je prvi, ne znam koliko će vam se svidjeti ovako dugačak klip, u stvari ne znam da će biti dugačak. Ali u nedelju odigrana su dva nevjerojatna meča u Engleskoj ligi. I prvi je bio Manchester United Liverpool, 0-0 je bilo, bukvalno Manchester United Liverpool, tim između dva najveća rivala u Engleskoj sigurno i 0-0 da bude, ok, znači to niko nije očekivao, ali ok, možemo dalje. Drugi ne toliko zanimljiviji meč, ali meni je bio zanimljiv zato što sam gledao sa mojim ratom. Ja navijam za Chelsea, on navija za Manchester City, finale Liga Kupa. City pobedio Chelsea 6-0 znači u ligi i sada sam očekivao da ćemo ponovo da puknemo, ali uspeli smo sa Emersonom koji je igrao levo back umjesto Marka Lonsa. Chelsea uspeo da izvuče 0-0 u 10 minuta, onda u produžecima isto 0-0 do 120 minuta i šta se desi u 120 minutu? Mauricio Sarri želi da zameni Kepu, Kepa ne želi da izađe sa meča, znači želi da odbrani. Naravno Mauricio Sarri je hteo da ubaci Caballera da brani zato što je igrao Manchester City, zna kako ti igrači neke šutiraju penale, profesionalac je za penale. Kepa nije hteo da izađe jer je bio nesporazum, Kepa je mislio da ga Sarri želi izbaciti zato što je on povređen, to jest imao je neku povredu pre toga pa je Sarri hteo da ga izbaci, ali Kepi je bilo sve u redu i tako je došlo do nesporazuma i misli da će Kepa biti nešto kažnjen, nije uspeo da odbrani. Manchester City je jebeno pobedio na penale i ja ne mogu da verujem, ali ipak i John Terry je sam rekao da je, kada se pokaže tvoj broj na semaforu, moraš izaći van i pokazati respekt prema treneru, znači moraš izaći kada se pokaže tvoj broj. Ovdje je bukvalno Kepa bi kao menadžer da je on, i zbog toga što Caballero nije stao na gol, ne mora da znači da je samo zbog toga, David Luiz je promašio penal, Jorginho je promašio penal, i ko još, ne, nije nikog osim njih. I eto, Manchester City je uzeo taj kup, a donao nam je ovu vest. Tako da to je to ljudi što se tiče ovog klipa, hvala vam što ste gledali, a mi se vidimo nakon narednih klipova, ćao!